So may hapon sa tanan no. Natay pahabol. Palihog lang kog like o share no. Like o share sa atong live. Natay pahabol. No? Pahabol. So sana i-free star dia no. Palihog lang kog send og free star dia kung naay mo free star. Nice, palihog kog comment no kung naa na ba star. Oy, shout out ni Boss Jimmy Lara Aliling Jr. Shout out sa mga boss. No, natay pahabol no, pahabol nakataya na ta, pahabol ni siya. Eskalera lang gyapon, pahabol nakataya na ko. Kung kinsa tong ganahan mo sabay lang mo no. Palihog lang kog like ug share sa atong live, like ug share lang na sa atong live. Og sa ganahan og pitik na i-link dia no. Sa ganahan og pitik na i-link dia. Boss Jimmy, pwede mangutan na boss. Nice star dia sa ubos anang na-comment. Na boss. No, nailink dia sa atong mukha no, nailink dia, palihog lang ko. Sa akong gi-live ganina no. Buni atong pahabol no, pahabol. Boss Jimmy, napakadya boss. Boss Jimmy. Pahabol ni no, kung kisay mo sabay ani, kisay ganahan mo sabay lang, pahabol ni para alas 5. Pahabol para alas 5. Boss, kung kisa itong na-free star dyan, no? Send lang mo free star, no? Na may star diya sa dapit sa comment ko, So, pahabol, no? Target rumble lang gyapon, no? Eskalera, ni. Target rumble, eskalera gyapon. Oh, 1, 2, 3. Target rumble, eskalera. Naikuan diya, boss Aliasar. Na i-link diha no, palihog lang kog pindot diha sa link na sa atong diha sa babaw anang na-comment nga gi pin ako. So lagi na i-link diha para tagaan ka na og pitik, na i-link diha, registered lang diha boss Aliasar. Ug kinsa tong na-free star diha no, palihog lang kog sinog star no, na-star diha sa o boss anang na-comment na star. Balik na kog comment no kung naabay star dia sa ubos na tong comment. Kung maka-send star na ba? Maka-send star na ba? So man itong pahabol no, kung kisa lang itong ganahan mo sabay. Sa ganahan lang mo sabay no, target rumble lang yapon. Pero ako gi-rumble din ako. Target rumble 2, 3, 4. Target rumble lang gihapon no. 2, 3, 4. Target rumble. So sige itong ganahan og pitik, palihog lang ko register sa link diya. Sa inyo mga babae. No, palihog lang ko no. Sa ganahan og pitik na ay link diha sa atong description. Na i-link diha no, palihog lang pug og like og share sa atong live. Like og share lang no sa atong live. Sa ganahan og pitik, palihog lang ko register diha sa link na diha sa atong description. No, muna pahabol na to no. Pahabol na to na. Og ang last na tong pahabol 456 target rumble gyapon 456 no. Target rumble gihapon no. Ug kinsa tong ganahan mo taya og triple, kinsa tong ganahan mo taya og triple, na ako'y triple dere, kinsa ganahan mo sabay ana. Sa ganahan mo sabay ana no, sa ganahan lang mo sabay ana. Kay wala para bagyod ni hatag si Pisiso og triple. So kinsa tong ganahan mo sabay o kinsa tong ganahan mo mangayo og pitik no, nagbulol na tani.
Dis na tong ganahan og pitik, palihog lang kog register diya sa na-link diya sa atong description. Registered lang mo diya, tapos ninyo registered, i-screenshot ninyo og isin sa kuha. No, nanatay pitik dire. So mao ra na tanan akong pahabol, no. Good luck sa tuwa og God bless sa inyong tanan og maayong hapon. Be safe guys, God bless. So ganahan og pitik, mura ka to kung giingon, no, sa ganahan og pitik. Og palihog lang po kog like og share sa atong live. Salamat sa pag-views guys, salamat sa paglantaw sa akong live. Salamat kayo. Og maayong hapon sa tanan og good luck sa atong kumbi.